socio-political commentator Posangbam Sonamani Lekidabada Michael Kayadagi Nuaitaba Fondorakle Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Chirol Amada P Sonamani Lekidabada Nuaitaba Fondorakli Chirol Siki Matung Ina P Sonamani Matam Amada Nagaland State posting Laiduna IPS officer Ama Oiduna Nagaland Miyamgi Chauna Mating Pangbiram Batanatana retired Chalaba Matungda political commentator Oina Manipur Media Amadi National Media Singda Manipur Miyamgi Kanaba topic Kayada discussion Yauduna Miyamgi Pugning Loxing Oiraba from Kayama Kambiram Batanatana Mahagna Hinglingaida Shagacharamba Wakalon Kaya Sing Adobo Nasigi Hingoriba Mirolna Tamnafam Amadi Singha Nafam Ohauragani Haina Fongdorakle Amaramda Peace and Humanity Labor Youth Organization Flyo Tawai Vanna Cherol Amada Osongom Sonamani Lakidabu Nuaitava Fongdorakle Mahangan Lakidaba Sida Mahangan Lakidabada Organization Asigi Taupu Sing Yauna Member Singna Organization Asigi Office Ta Min Anitumina Leptuna Awaba Fondoki Amadi Lakidrabagi Imung Manungi Awabarasu Saruk Yari Harekle Lions International District 322 Digi Makhada Leiba Lions Club of Imphal Global Gi Anoba Board of Directors Ki Installation Ceremony Ki Thoram Ngarang Imphal East Ki Hengang Leiba Margin Polo Complex Ki Margin Cafe Da Pantokre Thoromaduda Lions Club District 322 Digi Immediate Past District Governor Lion T.S. Keso Singh PMJF Na Chief Guest Lion Koljengmam Dilif Na President Past District Governor Lion M. Gojendro Singh MJF Na Guest of Honor Oina Amadi Regional Chairperson KHH Ibu Thomas Singh Amadi Lion Anand Sapam Zone Chairperson Su Saruk Yaki Tharumasagi Ahobuda Malemda Ing Tapapurok Namagidamak Saruk Yakiba Lions Club Ki Members Singna Minute Ama 2 minute late tuna Ishogi Mafamda Taunijaki Lionistic Year 2025-26 Asida Nauna Club Asida Yaroklaba BOD Amadi Members Singbu Masak Takpa Amadi Angamba Thakta Lionism Giliklam Matung Inna Nation Asigi Amadi Inam Asigi Yaipanaba Thabak Thoram Singh Taunaba Wasak Lobagi Thoram Pantoki